Mas que Timor-Leste, a situação Covid se não recensia, no Estado implementa cerca sanitária o confinamento obrigatório, mas bem, pessoal saneamento continua a atividade Rautfuer e a cidade de Dili. A tu tem informação, né? Tu irmã acompanha a reportagem, jornalista Guilhermina Franco e a terreno. Loran dia conspirator maripari hal Guilhermina Franco hingga ayuti. Kuri halal entrevista no observação da atividade pessoal saneamento Dili memang halal atividade Rautfuer e a cidade de Dili. Na hora que deu que a história da pessoal saneamento abriu. Firma entrevista o pessoal saneamento. Durante esta noticia amin Sabisnya lorong lihat ya? lorong ini domingo selepas Domingo mas lorong ini nih tabot sih raut fuer nih haleu sudah Dili kah iha bayar kada iha orari rumah bah hati salu Pir salu ini lorong ini tabot sih lau bah be jalur area nih gira masa aminnya kosong juga itu delta to perukte ini kada lorong tabot sih raut fuer nih toret gira kalau tol ini ada santo lok kah? kalau rumah saya itu tol Rumah saya itu tolo. Sim, mam, hosita sande estado de emergência ita bocer continua hala atividade hansan raut fuer, mabe. Ita bocer hetang direito ba ihalina frente ni kalai. momento ne darus hatama hotu mabe ini ma lahita Tinang kotuk na hatama. kira kotu mas hatama lahita To agora ita bocer la hetang osang lina frente. momento ne darus hatama temis kami ini ma masa hatama pertama hatama tang kedua lahita sekarang terusnya sih dahulu hatama lahita Husuba governo em satu bela considera mas ita bocer. ya amni husuba governo tinggi considera mas kami masa saneamento rapoer dari kami ya lagi kami lihat linha frente agora kami documento sampai hatama itu agora kami ini pak masa aman Ya, malu sila ita ni maka entrevista ho pessoal saneamento e mga raut fuer lorong ni sudah di Dili. Kita kembali pessoal no confinamento obrigatório, mas tira la reta direito no lugar linha frente. Também nesse o governo atubele considera uma cirurgia. E se aí muito em Guilhermina Franco,